Kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wazaza hatu, wanasho hatu, wanama wanzani. Ti kusudi masihu yanu baada raroha rala uona esali waika yao mzee watu Ashirafi Said Hashim Gwanzimio ya paroa Komori ya jea waonese ezahahi fikra baada ranzido maha zivizili na kumena dadaru azali ya rengensi hatu mateka ya jipanga ya fanya inazofanya ili ya rehitwa miongoni mwa wanduika yao kwa nahenda Komori raili ya zalinge na muo bade kangwendo ya ofrote ya mjie bahi miongoni mwa mzee wa hatu ngabwandu wenji watukufu mikayao owinji wa hatu ngarambao ya ukemana ratuwa swili do unafiki do ndara todo jimenya do kekemiti do tende kaira zalia baki yao do kawenge mdomduhazi do kawoja awoti wa parti wa hangu awoti wa hebavu ya hangu awoti mwa mjini hatu haizo ngamjommeani banga sina muda mwinjiri lala haina mndungu mbungu fanyozi hazizahe muoni shaizo ngarizijuao eze hazi wandu ambangu wazifanya wa muoni yabo mtuona wakatenge utima lijo kaila razingaro mdoda honi hahe ya jiambe ngujo haruma meeting hanvu wala kabati ujo kambangu anjia jaruma meeting rambe utije yode mani yabo ikayao ngamdengo fursa inulelo ni moneseni ezajiri hindi ewindo bumparoni emana mparo hindi izo za lazimu ni moneseni zo bana ba ngabo wandu wika yao waona miyomi waona fikirambi waona niyambi waona interpersonel wazanzao wajuhanza wasabote omonano wanzu ufanyishihe mwezi 10 ya janvier ya humaha ziwizili na 20 na ndadaru ravausu abonge ngasiwanjiru wanu nazali sha ezefikira ezenia ezentia keziti sawa ngabo mru hamadami wika yao haina kati ya zali ya johu wantwa mineke ngabo inyama shi boti juu shijoja shirejeze zetwabi ya zali we yazirendao yao shange juka ulazimu wakati ribenue haina mndu wika yao ngena matata harume bwana inu ngurifrene ngutongoezo karutu waswili elera raka ulazimu riwaswili hau nafiki hau kampaka mndu kadhari atende abuge abutirumiwa owa baba hangu owa dada hangu owa nashe wangu owa nama wanzani ni mzee wa hangu njeni moneseni emana ya mparaoni hata ya jwenda ya mwelezeni haujimlifu ezefikira mbwana hatu ini iwaswili bahanu haraka biidhnillahi alkarim abonga mjommeani baba wabasa zembo zaza linge zojusiwa o hele fitina o he sabotage o auliwa wafanya ina rongo no iliwa menye no watuka upula wende wanchie waje wambengwa nzao wasaidie na balandu wapula waje wamenye Hamadu wakujamba unike ba indukadha ba mtukanza njeni fanye jao halafu wakati lazima ifanyishe mnduka jaja wala ba telefoni wala kajabaleze la kile wala hai diskuru wala wahe DJ kajaja no iliwa sabote zangu izo ziri hundu yule mana njohu mmeani nusu dakika hautukufu wa hanyu haina mkomori wanzo wazali ya lao haina mkomori usikiti yone zijiri yo konsi hatu ngamjo mmeani ri partage ukainu message yanzo wangu ontipia uitila mitilo urongo wanu ya ukanga mjona bezo nanzao
awizweni amini yo shaunu rumwa na rumwa ni mzee wa hangu waziri mzamani ya laharumu mji mtukufu wa itinkudi ya washidi na Ashrafi Said Hashim ni jeni beho uruma unubana yabo ngamumeyo ni ho utukufu wa hanyu kwezi mbehe message yinu o mahalani waika yao do ya lazimu iwa swidi ho utukufu wa hanyu kwezi na do yi partage do yi publie ili o wakomori wajue endo bi uriparo ezabari ya riparao engu riparo ndahu usiku ndahu bikwezi ngami direct van izhandani do mwenesani o mahalani wikaya do mparo ao bo watukufu wa Komori ngami en direct metro ngami en direct vanwa Naam, abongari rawi bismillah andi somone sanisi habari. Kwezi watukufu wa baba hangu, wazaza hangu, wanasho hangu hamaja mna namwambia ya uka tiruma ni mzee wa hangu, mzee Ashrafi Said Hashim, waziri mzamani ikayao ujihundo hunu ulaya ngasina mahaminji ya some ya Faransa bana ya Sakomori eda yanza ya saidienti ya hahe ya wana ndugo zitu henda ya lome ngoni mwa ndugo ikayao wantu waralo hitwa ni Azadi lelo nguwano ba wakati mwinjia kaenda bahanu hakauni Ruma ni mbadiye huendo mahadani iho ija imkinishiha usiku lelo harenge intikadi nyoti pia mwishi wakati wa heze voti za kahuja za 2024 hamba na rende rititobuli ya Azali ya todolelesa a condition ya uka heze nongo rezita haonge jo fanyishiha iliri raswira uka karena udule mweze voti eka kezitu fanyishiha kairiri jiretire haka uone saze fikra zahe mzewoi haruma eze forum harume makungumanyo yalo harume ze rezo na izo zontipia eze platform mzewoi kabati utujua he amani ho usalama he sherumi he stehia ha nguwane bwana inu mimi personnel mahoka karibu naye ngasina mahamiraru mine ikayao haonana na wajeni wao hakawambia ukana mrende hamakatili aukalelo mhanti fujari li rotenti ya Komori ngeli wao wanduwe hifa nofunga wandu watali yao haina bahanu mdulinga mwendomo wazingara elebe ala bobosha elebe ala wandu wao mwazingara mwareje za votiju na humsa mrende hama krimineli hauka emana wandu watawa Komori wenda maore wenda iho pia bushini na iho watawao adui ile katili la sumani ya Azali abonge abo kalelo mreje mwedemo aduzingara wandu mufanya Azali hazi izotwa biyambi kabisa mzewoi akawonana na wajeni hauka bainge miti do amfili hane siyasa shango bezanu nizele wao mimi dena mwambia ni hauka mahayabira pia mengoni mwesha tuengeza mbwana hatu yinu ya tukaihisa karjaka uhunda nane bahati ya uonesa emadwamana waruma wentinu aura onana no wandu wekaya udu wasaidi yao Azali ziamviyone mahadi sino resevo mahalani hontipia
aka mwana wazali harengeze mali nguni kwema conseiller nguni ko wandu wazingiza na izo ntipia no ili walibadili itongeza wandu ndasiri wanao na azali waze wahatu ne watukufu walitendea ngwani kwa ura ndevya mezi miraru ija mezi sita ija amakuno ija ukatina nafasi na bala zilandongo za pangwa nori menyele wasu ungabo wandu waji waonesa ukana pour être honnête da sinani karna ujua ulashe mroi parce que mroi haina rogora mwambia yoriste na hunu baadhi ya wakomori wajuhanza wa rumenti aini mndu amilokana ida kensi banga to hupara enda tulilie bati hale yabo bas wandu watimizi watsana aina mndu amwenda bati hale yabo haini mndu haende harenge group yahe guto inongone ya ukatamba bati hale yabo na mtulilie bati hale yabo yabo mndu amadami ikayao ekati unafiki ekati ulaba wandu wangu waelewa ya ukafahari wayoye ngazali ndajo shinda nitataze eheni ya hangu da minazali neze heze twabia zirendo hetu ni maido mtiju ndajo shindo fanya sambla mimi personnellement abonge embabina ka uzishi njamba kabati wandu waroshe azali njamba kabati wandu waingo azali njamba kabati wandu watu hanza azali alao shaoma halani hoti pia na vira miongoni mwa wandu wani impressione wani wonesa uka hakika na rambu uka hakika mdo ingo yongo bwana we hakika mdo ya tuanze mdo yao Mzee Shirafi Said Hashim weyi mzee wahangu ikayao kajala misamihuli weyi mzee wahangu ikayao kajala ikoni shawe mzee wahangu ya la haruma umji wa itinkuli harume wa shiki shaye sincerite yaha isite hiyaha ukweli na uona mimi unitogeza eke hambani mbali yehenda bahanu ngabantu bakwa twamba ni wabehe bahanu juzi wangu abo mndia nabiokana mndu kata tsambe kandu wonse na mndu tena mimi bawoti wononda bonda ruzahe personnellement wanruenchi urenga ya ukana fahari na siko tuamba leo hizo ndizo mimi neseye wewe kama Mwenyezi Mungu atakaziofanya shie kekeze katutaho basi shangabo hizo kwa ikayao tikawielewa ya uka kama mimi tila uzakadondaro ndashinda na wazali hauna mtoo yabo miwa ubira namna iroji do uono wandu wasaidia wazali do uono wandu wa muimilia do uono wandu wa mnikoze mvuu do uono oambio wandu ofanyia azali jao wa protege azali wahudu wasungu wahudu warabu hinji yode ma occidentaux ne waheze pays de golf na Maroko akana Senegal ya rumu Afrika haku abonge watukufu lelo tsambanje mwambie yoka mzewoi hajuanza ya mmoneni nyi wa Komori mlo hunu Ulaya emana ndio mmoneni hindi tifanya manifestation hata eje collectif qui touche ndaru wa Swedish amsikiniyo o wazaza hangu o wanasho hangu emazuki wangu rulo republic ikayao Mwenyezi Mungu gojo walibandu gojo hifadhi heze jitihadi za hawonti pia tsono kaka irini ni debio mbabi na avance mbabi mtamnaria dinofanya naomba zijua watondo kwani warenti shanga msikiniyo eze mvuza hao nezema linele jua eze mfumoti neze mfumbilinga mtama pesa nofanya neze ngoni woni wandu mahadisi na zilazo tipia bakarna uso jua baso hayati watu todo hadisi mfumoti mfumbilinga ndare kantar mama nifu basi alafu tikaohenda haruma mikonti doka azalibidi yaretelo ne makungumanyo ya hezi haki za kibinadamu ya ukanguru hitwa gutambisho wanadamu wikayao ibidi wa proteger gufanyo majarima gufanyo crime contre l'humanité abo izonga zanto zieleziwa o wahuwa hema kungumanyo ya ukwezi watukufu azalinge bidiyo
wake wandu wanongone wa mreme mzinga wa muweafe jabo ya rulili wa hatu azalinge bidio o wandu wa mnika weze mali no mbuli eze amfiyo no mwambi ya karibu wa mbloke ukautije hunu wenda baba ngo tsawa no chau azalinge bidio eze rongo ya rendao zichulano uleme ya ukalinu katidi na hiyo karjashinda bwa komore kana zura milaneza kweli karjashinda rafanye enukto hiyo honnêtement karjashinda rabehe sujet ya hatu harumwe niveau international kabatsi mchona bia uke sujet ya hatu ibiri jazira haukweli eze krimu za zali zibiri BFM TV eze krimu za zali zibiri harumwe ze sheni za ulemenguni BBC na hivyo ntipi yomengoni mwele zaha harumwa mahami nane ratushinda rajulize iziri hundao yabo mzewoi ngamina mahamira utima bikana bomze ebanu zeboro torongwa wa bajawo abanga mjona haya bomana hangu kiasi liyo wenda nenena bendrongo watina mali watina ulemengu uzijua watina suivi wallahi l'azim ekena twambia mzasira tukaka irurongo uonese jauta hamba amjona haya okanedena rongo we bakika bakasuivi ntina mali ya usisa wandu pareni ya undia harumweze media za zijua ngaliwa ono ule mengu ntina mali za ulibandu mposhe hitwa ntina mali za humbloke ina bahanu ya mitina subuti ndongo shayo ufanya wana audio discreet mena mbele rongo za societe ritijimane kweli wanu ambanga ndo rumweze kwa wanu ambanga kwa tuenda ngebwa tsambaliana riwapo oli wangari azali tena wake na mvu tirambo kwa mzewe yena hikma wallahi ngabo wakati mwinji ni rojwa ushinda na mbaba ni bidii chao wanu chao abo mana habari wanu chao miwele wakati bahe yo amba abo kweli bo mana hangu wallahi landu yo mengo ni mwerongo ya ujoka na Said Abudu mzee wa hangu yanitoa uzungoni hahe ega bero wana bikara bombai kabla simu chao mbaba aja uchao ya gejusi mzee Shirafi ya bunta jomwambia izo ntojo ka amini omba sichwa nyoti panga msichwa abutsi kantana behindiko zo tukufu banda de zijirio hizo rifari ya wandu warudili ya zali rifari ya wandu waritole ya zali rifari ya wandu wazio saidi ya zali rifari ya wandu warisaidi ya recuperance ya hatu ba wandu wafamu barini kartina maji kartina monje ribenwa hondani ribenwa discretement eze tobia bizazali ne majari mane zembi za wandu wasaidi ya zali no muhimili ya ontipi rizibenwa sharika uzamba muoni le longa ranzo ule mengwa zijue pia ezadunga izoke zinahamba abunge abona munishili ndo kwezi watukufu yauka wakati habari zinu za haja ya jaya oneha ni mrundae mjeni ramweleza mjeni uo mitiparo mwona rimwambia ukana kurisaidia baba nensia hatu ngio na mnahara mutuo daba tilo katili tilo ngila bwetu ngo urahitwa na utie komori malene ni na ufunga wandu tasiri la sivonze sontipi mroha banga bado naangaliye mamina tatitikiwa naye tile mwanae alireje acha hao nesa ukana ngamtambi hose ngo wanabia zimhurao ni mrubani hao kabanu utola bonsi juda one wananyu hoti pia mjanga nyivonze bana ebanga mnishiri yako zo tukufu mwana masali mufarahani mwana mshwagura bia nganyabo mzewori mwenesa ukana mchofanya humanite na mfanya ubinadamu banu si tamati ya ukalelo Faransa katurita harusi na rirenge rusi katurita Angleterre ntori rirenge jauchao wanunga sina shahatu sha ukarambe ntori badili ntori hadisi shasikari tsondokana abasa breba terarena rirondowe abasa rusi na rirondowe zinti hawara za wawara sheduka nto unlole ba la indesa nto ba buyo matowo lele nto wadocha utungua wantoa walole chicha waneti hatu inuka swa ufaku wenti hatu linegosier da sino rondochi
banesi hatu kasi wakari récupérer rambe ngamina gashi ngo nikocha ngamina finga mu nikocha shati ukakojeba na joni baitsa woni taruma malene basi rito uyelewa kapati mkomori uyelewe malene azali we yaritia wewe bana abuke emruo hao anruao warisikinia wanjia irumi ajaye wa Faransa pana Afrika ye pana Afrika pana ali tuanza rijika kadja tuanza ram Faransa ra Afrika kadja tuanza keneti yatu rifungiane na wanzani woranza shabane manamba kadora tsanganye ne Afrika rifanye mvugu shabo hizo nganza wikeka kweli ngari sipre ritowe mnari ali nenera onane ne Afrika walisaidia bema Afrika wala pajate bakijao basi muelewe Afrika wala wakana wanjia muoni watsahe relation romantique ndoji waji wakibala warange mizinga wa wema vya la pia wende sawa wado unamba ndio hula ranzi wa protéger les gâchis là wa protéger ses fils il a des namne Afrika wala wafanya msika trama nifanye jamali nifanye chakini kwa chacha supare ni jabasi azalie de sa wala wende sawa wakati kwa fuhanza shazira négociation na mahadisi ya muoni ya relation discrètement gojo ndani hundre gojo ni saidia rusaidi sema kwa Afrika basi chao zindongo zipangwa ezabili ekangari wanao ngene ndo natwe mapesa rila mwali fanya ndugo sasa kweli hiyo de namna ya ufanye siasa ni mwambaga mwijuao batishi yaringa bo mriamba uka mintami na shirafi mintami ni chao kutwami na shirafi utimwa mimi ngamjo subutile amin ekashirafi maha mego mfukara umego mina na utijime ko mikapya luniyo ngewo kaja dufanya betisi na sinema na ulaba abo mana kamin wana mapiyangwa tukosa komori wadano huchano ufanya iso hatsao mimi ngamjoba nite ndofanya betis na sinema abo mana hangu abo mimi mwenza shonga shangira zimozo ngontko zifanya wanisikiza serie za ukembuwe yoni parisaka na uni fanyia pitie ujoni wani fe wallahi kawa tujipanga wanzani ni toa mo problemo tijuwa kadondaro zoni nachu shamyezi mgumbe se ambara baki yapo tansi abusika tari mabie ni ya ukana wandu ambao kwa toa mina shirafi nyezi mgunga wandu watuma mini ya ukana uidi ya riumba nga wandu watukuba lukaba ni yeye kaja zalo ama inna Allah huwa al-masih wa ni mrakasa tuko zahari Isa ibn Allah aina mrakasa mnyezi mgisi watukanza mtume habaye mwalimu habaye chao habaye na ndamu Yusuf hadungirwa ni mdumshe wa kasa ndamu basi gari mwambia ni ukana Yusuf alayhi salam wakakaribu naye wamwambia ukana hindi uqtulu Yusuf wa wajanya Yusuf alayhi salam au itrahu ardan yakhilu lahu wajhu awi na muwe yafa mumtijemwe bwele bomte atuka ule nembaba atu ibango uriongo yele wanzi sho wakamjeni mhule wakatenda vurzo simani haba akrimi mathwa asa an yanfa'ana au natakhidahu walada abungi abukana nzuri mwambie ni ukana bande mahala o wanafiki emaadu ya henti wako wenua wakati mzewoi hapara no owanru wafunsi Abdillahi ni mwana ma talim samilioni ni mwana ma Yusuf hende hapara Muhammadu hende hapara no ila arifu hende hapara zono zinu sija hawapara haina mru hawambiazo yapo bo mwana masalimu hapara haina mru banu hawambia kana bantsambari fanye ndongo kadha babanu ngamjoka karjala langara tungo ufaria no wandu wanu warente bwana wewe kwa ngware ndona ina izo ntipi ya ziwa waswili rezeba ruwa rezeba hanu hebu zedunga boyidu hawambia ngabo bamvi wajibuye ya ukana ewa ndo naramweneranzi indizo mweda marenda haruma waina mda jori saidia shaka iru olaga mnudazi wala kanti wakaire mimi enda chao izedi soweji waho wakomori wale banu wa etobia wado niyo bwakomori mreda ni menyele amami ngabo abaga mazolike president mreda ni menyele mwabira to kuhamada zinu
emdoye kahuchi kajaparo huon yo ni jua mimi ngeprea nisaidie mali au ngeprea nisaidie nezinga au ngeprea nisaidie strategy au ngeprea ya mbloke bwana we hauya julizo ule mengo wa bloke bwana we yabo ko jona be kuna uja ratsanganyi hashango to ambe ebodo biu edalo ne seranti kokole izoti to bia bo komori izoti to bia tsamwana de amu konge na amuneti mahala ni huinjiri mwamini na ina mahala mwalipara kartina rahunda gasina combien d'années randi 2018 atale lo kartina rahunda quand 2018 il y a kaujani sur les chambres et référendum ngania bokwesi abonge lelo ikawla zimu ya mdungani mwenda hula lelo ya mparani emwenza ubinadamu emwenza sheu emwenza fikira embokana ngaotere ngasina première mi-temps deuxième mi-temps et prolongation ta imagine kairuro hebo alemewa au kairi yo ya ende yaku mbabe kufura baungo sopoa hezo majarangani izo nizo mzee boy ya paroa Komori ezandani emalani ya paroa Komori aina mru mwenza akili aina mru wone mahala alikufanya mabunjilio ya hatu ikabidi ambe zinube sendongo mfana na ndongo auzi ndongo za serie au kasi unikwa mbabi za sali ne mbabi za mamera riwa pararija kahama ila mbabi za mamera watsata mru rugo Sarseli Monturoi la Courneuve shaufanya bunjilio la siasa pari haruma loteli yeke dufanyishia sisi yorar ekweli haunda bobo atukufu senda ritamba sali ritanga reneri balilo abala ando fikiri wala do Komori ngwa do arumwe hayasa angwa do ale maele angwa do az das shauka rifanywa bunjilio haruma loteli la mbage lichukua kwa na journalisti mahala ni hamada hunu unde mahala ni le bunjilio lilio bwa Komori undo mahala ni le bunjilio lilio bwa tukufu zini zake zilofanyishia daima na kera vi reconnaisse unde mahalani ele bunjilio la nzoli fanyiwa meeting gejo fanyishia haruma ele babala salilino zini zake zilofanyishia si akomori c'est la rivière mwambasali andali balilia yaanza shinga wangu afanya ujea abunga tahadharishao karnaida razingare mndu rimruherera bencho da rumwe meeting ya ndobi ya ministre Ashraf Said Hashim wichinkudi son tipi angari chwa haina mahala ministre Ashraf Said Hashim ya ripara ya paro yo hende d'ailleurs mimi tika umona pour la première fois tika umona Marseille aruma marche abo siku bakabunjilio la ka Marseille aruma esalia Elizabeth docteur Zile non roi wakabo pia ndo narike batima sinji yabo emanunga sina mahamitsa no ndo soma mfuko muri paru masala mbena dirtsanganyi hero na kazetine ndo kanyika ilibahi basondo kabo washanga pia omusizoni mziashira fiamba banu emwana hangu wei wakati yo urongo wakivaiyo shabana zonga zamba uzini zindogo za kweli banunga sima inutile harumwenti yapo emwana uongo urongo hautungu shawege na kazi ya zamba uya ukaka sina zibutala zinji kasina mafitima nji kasina fitina jinji haina usiku lelo owandu yaona naona yo ntipia rende hata bese wahisi uka kweli ngwafanyo na hii omsaidiwe bwana woi warangu wa yauka bese mtu binadamu warangu wa kambese mna harumu isa tumbumpaka wajuanza walisaidie eze dalilu doka warikubali tiparo para jazira na baadhi za shenuka ezaba mtone jaru mweze manifuzatu wambeze mfumbili ya Fakhruddin hizo zo urengo haruma wangu walu wenji walu ma serieux ama Palestini hama gilet jaune hama ngokata
yabo oandro hazitena uka washashe dimashi haizo watukufu lelo ahundana nefurswa inu ya uka kairi rivire etape mwatimbi ili ndaru Mwenyezi Mungu ajalie jezi saidie zikombo wenti omando na jua mza shirafi Allah ile kalima yamba amba ukana azali woi e comportement ya ibadi yabana wenge bidare mwambuda ya tolo abantu hamvu eho tolo hamvuje abo nganzo mali nganzo wandu nganzo strategy nganzo jao wallahi eka mza shirafi etile mdi anabi ukana inuyezi ranzo ribo he wandu wairenga hamvu yabokeri wabo hoyo wajukanza kengo afanya resistance yabokela simu yando afanye makauli yao amengo ni makauli maili ifikirio mzee wewe yokana uhikwela somo siasa ngujongo za siasa abonge watukufu ngabo walemewa wangarazali ngabo wanafiki wabaki ngabo ambao zekweti wote muujiza au Qur'ani yamba ukana minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullahi alayhi aminhum man qada nakhbahu wa minhum man yantadhiru ama badalu tabdila. Pour la première fois ngami fieri ngami content bo naona wakomori waona nao qalbu harumwe roho ya pari harumwe le teli inu ngabo wandu wazisa ila bari lo teli l'hôtel inungi yo na salinku wangu wajo preparize ngo pia re magia hunwa remba ino wandu wajo ka ugute yabo wale reze kafe reze chai wandu wanu waisa wazi prepare yabili ngamonao ya uka wajeni no wastara abune security ngo wajo ka udokana ehunungi yo ndongo hindilelo eze drapone zongo zadunga bili yadunga yabo ngamonao yodo mahala ni le bijilo la tuntuko ufanyiliwa yabo emanara kaukaza hunu do wandu wanzo watu wajobunjiliwe niyo wandu watu wajobunjiliwe niyo ngebidio wabehe eze information pia o mahala nino ulemengu wandu waone uka wandu waloma serieux wandu waloma active wanti wandu wasalimu amri wanti wandu wababu azage shukuru urenge nganzo ulemengu wahisia ukana wakomori watu kwaja hanti azali arengensi hao watu ambao narimwimile baba nu basi yinu karendura one sokana bantu kasiba mtu shunga wanao yabonga nyabo kwezi watukufu hiyo demania rakautaha meeting yinu ifanyishiho o mahadani hunu abonga mbezwe ni mwambie ni yaukana watukufu wazee wa hangu wajomba hangu roalo hunu roalo komori wajuliziwa na inusifa wika yao mze wa hatu ye kalawa haina ndongo yalo nizo yohanza ya mbiyo wanyanya yohanza ya laho wanyanya hawala ya wohoka ezenogozi fanyishishe wala wakawafirukana banu wazaliba saisale le sangwendo ngondo yani ke mwanahe ngwajomba no olakatwanzi warigono wakomori pia ngaranzwe le hoteli nurito irenga matekane zensi ya yao ces drapeaux on dit ce sont les Comoriens qui luttent contre la dictature dans notre pays. On doit Comori wa wanao. Iyo ganzao ezelu hazashizungu za sharabu pia haina mdu saidi wazali. Yanti waya ili andwa ntihea wa yauka. Wanungari wanao. Mnaharamu woy. Ya oneso wandu wa saidi ya azali. Ya biblia yauka na wanunga wumdu. Tsawanu waloma ordone hauka. Ola mtsada hula botasi oyinde hula bature ewe mtilinge uwe ola etikaire ola ikanzi wa ola jawo ola jo izo lizarangamisa alafunga mjona ngamjano zifanye hakadombili haramu wa Facebook FM hende hapulwa haja hakamba mndatike farantange na mchehunu bahesa fara lelo ngujona amula hobantu wabdalago ekahunchi yezengo za husu emitingira ntori ifanye ino bakiho
udo para wandu wa serikali no watu wa serikali no wajao ufanye sinema utinjie sujet inu wallahi gojo jitu utinjie sujet ya ashiraf ya para wandu eka kutwambia wandu na mwendo bunjilioni hawambia wandu kana mjomso pareni utinjie sujet inu babdala agwa ngamula hoba ni safara lelo ba wallahi gojo jitu aweti kazao utinjie sujet inu tena kama mwambia ka utinji enda pare msaidie upare sarukozi upare faki wacho wadorongo wayabo upare wa wajukanza waje abo wadorongo sha utinjie sujet inu ko jamba ngo za wisabote bango jojitu safara lelo banuka na marugo za kwelibo mtukufu kariti haruma betizi bana koni maluzini anuka saru marugo za serieux bana enti hatu irongo mateka wanro wafu wandu wa fomo barini wabebe tunatata tungwa tungoda ufia mwezi ntiza wandu wandu wa bonti John kwa tujwa ndo muhao wananyasi kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tina msomo kwa tina ndongo banuka siaru maserieux bana wanu kartutabu banuka wandu hafa Nuna tu hisi ya ukana hafa ui mwanama awe mwana hangu. Nuna hisi ya ukani mwana mshwa hangu awe mwana hangu mwana msheda tole nyansi no ili yani kwamba zina rudadu misiu. Banuka saru mankodo bana. Banuka saru mabetizi bana. Banuka saru mabetizi banuka tutabu. Jolizo la kansari mabiyeni. Utuchabanu na beza lazimu ekeka tuwamba ya renti babanu ngari la to mali. Ngari la to mvu. Ngari la to fikiru. Shani kariti hao shakamtuone eziunda wananyaso mobarini hiyo. Tambandu habeza maore lelo. Maore o wananyasi wankazi janu wanzuwa ni no mali. Ngwa uhamangu wa umroni sitabuzi wa hunda o maore. Yapo. Ondolo maore wadungi ya wankazi janu wanzuwa ni no maore ngwa tuku wa trete amamba ibichona mana. Bien sûr nga bwalo na bairu mbimbabi. Na mwone eshere weshila shiluko kantino no la piso wantu bana. Abonge yabo izo la kazari mwa bieni bana. Narike maserieux ule na fikira ya njia ya onese utina yeba kibapuni balelo watola mapesa reneri negesali watola mapesa waula shahula watola mapesa wanalikiwa wangu watola mapesa ngapa fanyi wangu ngoza ukana ulemengu waramue ya ukana bandu bali wanaone mnahara muwai ri deplace wangu waje warengeze ngoza hatu ayina ndogo za ukari zifanye ziwaswili haina bahangu paswe banu emwengoni mwese ndongo o mafujari wanwanza kwa twanze ndongo warenda ozijulo na sigara nzuri zibenwe wandu wa hafa pia wandu wafungwa pia zibuizo pia garanzuri zi ordone wandu wa jihisi ukana hakika alifanya ushenzi na haramu ora sudeno sezo ndongo zino yabo o akamsaidia ngo ndo wao ukana banu kweli ilifanya na iba ndi paroni aibu ezenti watu ka usaidia zali ngojosi wito mekana nyinde masaidie mru arihitwe people ya pia yabo nyinyi nganyima complice yode misio ifanyao ezadunga yabo ujori tawania ndio Mwenyezi Mungu atoka hanza shasinga rendoze mbio litowe yazali haraka bana gujojipanga iyo ina kate gujojipanga abonge kenga si wananga fanyize direct zin ndunake na ubina damu ya jokana ngabondwa fomo barini asibabu wazali asibabu de tuluma asibabu nda watola pitali watu mwenje watu maji watu mso inti nemba bisama bankwe na hata isoranti wandu waslatona willing arire ngoma bafu gafanyo banderoli shanga monao ya uka inule tedi renda na wajiri ranzoni ke majana yao ili o wajeni no uleme nguke ya bonti pia inule tedi wanzo wa keshahula na maji wangu wale wanwe inule tedi wika yao ramvua ramaingu kabati zijo wono wandu wajumti yao abazi ngoza tuzisange zulu za keseri Nukatenda rao ni mna depite au mna mera ya duamba ina mchecha mcho shazindo ngoboko emanalelo la subuti limparao ni mada na mada banu abuzo ngoza hadisi ziwa abangenga mumla honi banga bantu atwanga karija zichuwa karija miba o antu ambiba utoto kanza yache na tije shatsa mikana eriyo la chao banga bishwa ngabo mria bakala sikartwamini ngabo twamini Mwenyezi Mungu ngabo twamini mtume ngabo twamini juzitishi yanga bo mwenza shonga tijumbushiti timaore da barika bati Mwenyezi Mungu abuge izora kanzari mwambia ni bam aina mwenza akidi aina mwenza roho ujone zenogozini ngurambuo ya ukana banuka tutesa manama Muhammad Abdul Fattah waome ngoni mwa wandu wika yao rionana asiba bude mbana yinu
rifanya marshe ribe kwa wananzi wa mafiti rifanya mabunjilio mwana asali wa mafiti kabati mri ya kasa bwabwa la bunjilio ya wana na azali ya subuti ya shinda ya tamala na mada huni kabati mri afanya bunjilio la ukweli ya subuti ya shinda ya hundamala na mada huni kabati mri afanya bunjilio la ukweli la wana na azali ya hundamala mada huni aweza bakinga rilao o ulemengu eze sheni za dunia o wastaarabu o wantu waende sao eze nsizinu waje warenge funfu riwaonese hao muo na ukweli warambu ya kwa wakomori wa mastructure wakomori wa wana mrutoi wakomori wa decide wakomori kwa jabuli ya azali wasanimu amri kekoli ya azali ba hayalelese ngode yani kefatihu yede objectif ya mzee Ashirafi Said Hashim engenga po mndu ya jonavia eni ufanye ba dukati kwa ikoni au misame hulu o wanizaya sheika itandogo ya uaminifu ya uadilifu yabo iyo ngarjota emahala ne bahindu inu ya meriti bahinga mjuhamba ya ukangeme ngoni mo wandu wikayo ngamuhisi imani ngamuhisi ikhlasu ngamuhisi ukangula tu energy ngabo wandu weji wikayo juzibanu haparwa ne wana ma watukufu zuki wangu Yusuf Suleiman Mbamba Ustadh Ali Musa Milion Ustadh Said Abdallah wa wapara hajwaende na yote kalo ya mwana hapara unhede hambiyo nyanya ukangabo wanama wanzo walisaidie bati walili ya kadozinji eziri hunda wanti tu hatu ho wanzani wangu wao risomo bwazima hao wana hao jaujau wa umida ubiri mwinchi abasa walikubalia wariauni walisaidie wanunga mishiyao ya ukasarkozi hasaidiwa mapesa Libi wanunga mishiyao ya uka Jacques Chirac hasaidiwa mapesa Cote d'Ivoire wandu wanu pia wakausaidiwa nezenti za rijojo usaidia Faransa wana au risaidia kantita wana engujo hatari mlibe anguri libo haurifanye cha izi négociation inu diplomatie zinu akili zinu relation des itogezao shakar na ujo utari lale fahari gena manzanwa hemwambia ukana enda shulile bango tuka president Fatima hambango tuka ukajao wasaya shawala game no duhazi ngabwana toto wedi ngabwana toto malaba ngabwana toto mavantara ngabwana maduhazi wedi ngabwana maduhazi mavantara ngabwana maduhazi malaba ngabwana toto aminifu wanatoto walona energy walona staarabu walona relation jabukanga bana maduhazi walona relation walona urahafu walona experience yabo haina mduhazi katoka mweza shonga haina moto mtiti katoka yemwema abungira bo mimi sikanzanje mwambia ni bani yokana mzee wei hambilozo ngozino hafanya hiyo Qur'an ya haba fa'fu anhum wastaghfir lahum washawiruhum fil amr fa idha azamta fatawakkalu ala Allah haisa hadeside ukangare ndao rafanye za simu no idiri kombo wenzi ya hatu kwezi watukufu abunge hapo ngari parao watata hangu watukufu indeti ya hatu auka sonti pia ngari wanawe namna retrete wao aeroport wababa hangu watukufu ngabo walemewa wajuanza wale waswale tarawih hakomori wajuanza ngamona wejifiri neze rogo neze nyora neze tabu ne majankuli neze nyambama ngabo waulili wa walo misiba ngabo wafungiwa wana hao ngabo watawabonti juu haizo Tirumiwani baki andi ni mtukufu Tirumiwani ni mzee wa hangu njeni mwabieni wazaza hangu mlo Marseille mlo Nice mlo Lyon mlo Paris wababa hangu wajomba hangu wanama wanzani miubalele gari miweda timono yojwa uniruma kebarua shi arabu au mbarongo mzee wangu wanipuanje ni mmoneni ngabo yao ya Isaya waona ngabo yao ya Warumi ya wandu shabanda mido uloba na rumo tetesi titende samwani mwabieni yauka quel que soit malgré son âge les antisiruma uni wanazijana shaka janiwo na mifahari ujokantina wandu ni wajuao arumenti inu yauka lelo na waone wanisaidie to ya zani miti manzani wa Gabriel tali miti manzani wa Bardella miti manzani wa wanazijana wa tika ujua Alexis Corbieri tika ujua umeza shoga motoroi sha
oti wandu walona amri ya ukawashindi wa nikezi yonga nzo wanama wasoma banda ono wastarabu wao no wababa hao no ndini watu waambia ukana wafanyona hii jauja wafanye relation watedezio eza hangu emba utetezi hangu yinu tione hani wandu wa henti inu wanu rihadisi ambisi jibwe mahadisi rai hadisi ya sha waele watena yokana kwa naeda ni rumi ye kilaba kawanzo ni wenife mwazojo ni wanife ke sha mahadisi tuone so kweli za korohoni hangu nezembi warendao ekaono kana we kana katuranza hauja izeza hao sha almuradin jafanya sinema amonge hapo kwezi watukufu nyimlo Marseille nyimlo Lyon nyimlo Nice nyimlo Dunkerque nyimlo haina mjibo tijuwan monao ya ukawana nyasi wa ulo wafu ni wawashili nifaa niwe ni aima niwe ni bapale niwe ni gazo na wote pia ngamlindwao aruma omji wa Paris mwezi 10 ya janvier raikabili ili hucha jeri onese hai ulemengu kamili ya uka enti hatu irongo mateka no wandu wa msaidi wandu kadha ba mrutangange hatsangiwa lile bismillah rifanye ndia ya mwisho ya ukazalia lawe rahaija ringenti hatu february ya inike mwanahe ba wika tonza ili afanye mahadisi mmalika tuta reconciliation wengonzo ya mtanganyeni yafanye raporo ya yanzao kabati ujo iwona ende amekana wa mmali wafanya wakomori wafanya bunjili yo mmali wakubali ya ukanike mwana risanje sharia abo basi zo des habari azali yanzu yazifanye ulivo mali inji wa mmali na izo ntipia haina mndu gufanyo haina ndogo kodi zo yanzao izo ndizo wikaya rikanza rimjulizeni abunga yabo ujo kana fikra ngojo witekeleza abantu shawado huru mwana kaujani mwambieni ho tukufu wa hanyu risanganye zo ntipia rihimilie elibujili elinu ba haina wandu wa ili waloba hanu ifuake na imamu izo ndizo na bwani mwambieni wala ya abokarjazia mdulo na fikira za utowazali bainge dobotasi nga mjojuhani mdunge sha lelo riticheri menye embabi emzewe yafanya ba hiyo miti shuhudia kemdu katushindo hujana tije shamda tija kazandrabo hau hamenya aba katwamini au mri ya juhende yafanya eba singa rjohu mdunga basira nzirani sembo na inuka batu ujoja arambe ndabobani ambe alitasha babu bala lotele na mnainu haurede mala kadha awali vija ulifanya jal shamduga tingu tema mbabiza mitango lelo ejazinu zifanyishi yange video rike ma reconnaissant baade Mwenyezi Mungu ajori nika tawfiki bahamba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim abo uruma timnikani wenye wababa hangu watukufu wazaza hangu mlo harumwe miji ya heula anyo tipia uka le 10 janvier à 14h ngamlindwao haruma et le teli yambao novotel yinu ilihucha jerish ariki rionese ulemengu rionese ya ukarisanga sima structure rionese ya ukarija kubali azali ya rengenzi yato enike mwanahe haizelu hange jorongolo yabo wandu waone ya ukana hakiku wakomori wa isawaju hangu wandu wa fobo wenti ya hayo tafadhali mwana madesire bahurenge funvu baada waona video haukanga sina ranjo siku usumamidbana ya jahuni ya dazahe karjashinda rafanya mkonti wa zako eli wahonesa ya ukana banu wandunga wanona azali sha emru wendo agoshi ya droiti de mwana wazali wa jones ya wakomoringwa orati mbaba hangu yani kemimi ni warume ngamonao karijari fanya jazinu kana she afirikana yondongo nku ijori saidia tafadhali uone sembabi ezao fikra mana madesire kenga bolo na fikra ngo jojo ambari yanzi nimero ya pare yaonese ngari ushili ya mtukufu wazalendo watukufu wa Komori marhaba menji mwana mafardin na ushukuria wa Komori tondo walidungao Amangelo ubeaza mtusaza salamu za hatu Warambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masikitiko maziro ikao yohunde maku kaya heni ya violewe mwana wandu wajuha warawadanzi duwana nyasi watukufu walu ulaya eni mru ya uliliwa ye mwananya au ye mwana address itainu wandu wajuha na endelea baba nga wandu wazisi address wandu wa uliliwa wana
au wanoma hao au wajomba hao wandu wakoju hawa shemeza walu ulaya. Naam. Ima humo waloko mori kaundu warali wa hipwa au waviolewa wana sambla bal hata abai jadaraja zemaiti za hatu na zihuli wao. Aya wanu jana alibamba ngari huzi wao sirilona mo na ando uvewa haruma kungumanyo lawidi haruma voti. Lelo inuze maiti za hatu na zihuzi wao. Wakaya karimba nzara ngali idaraja ikaundo rilo niyo emenya yangamia wananyasi wa zahatu waziwahatu wajumbahatu mashababi ya mandasi imahu zindogozila kazija fanyishi ya msomo sha imahu wangu ikaundo wa fi warma emenya waliwa zimali za zemaiti za hatu wangu wa unuhama tayiri boya hafa bari nikiwa 5 milioni rishindiri lola rishindiri loza rishindiri ripao msele stadir kabasi mwanadamu yarenge mapesa yala haura danzi la wele wa ukaya eba vanengewe indami sijokana mnaji evangewe mwana mafardini maskiti fumajiro ukaya karnu anzari kubaliane wakomorira mbangariko zao sha imahu wala yambokana mguna tsangenge ya tsangiwa wakomoringo vanu wajuka nsi wara uwe bavuni ya ukakwati na maji kwati na mwenje umwenje ngwa singotia mwenje wa dimili wangami esa hiyo shanga mjuzi so mwana mafardini wanishilio Nam. ukakweli lelo hino mana mimi vanu wakati isukweli wejwa hamba mirongozi wakati mrudo unelve hambari sha wakati odo kweli wakati mrudo udi habali ya Goma nana sinia mru aja ure makoti akaudwele wana mnaji mwanadamu mkomori yamba ngukozo yambo mwenjengu wali yamba se konteringi zombi eba kweli le eka kweli mwana mkomori yamba ngukozo le duja lijiunda au place independence ya usui ananukangwa unao machi ya selakanti eba le duja linuka lijaja wakati la ukaya lende la vae mamwe rihunganena mna ya mwenja hulu Hakika. eba kweli kejeje daraja ya hele duja la kabu place independence ya ukaya rende sonedi rawone sokana karisi hunga maji rahela eba le duja linu kalijaja wakati la ukali sopareni lambe ukaya emwenza shonga ya rengensi ya atu ya rende sao insi haki ukaya wadama shina vanule lenu masikiti fumaziro ukaya uandu kaundo raka uwaona juzi ya hema chikaundo ya pangwa Maroko haina mruaju hatawa eba kweli sila baki eba kweli lebe inunga rjuka ujavanuri jerulamba ukana azali hakazabwele sayala utia mbapare hakazabwele sayala uambano pitali hata hava eto ushindo hisa eba kweli engesi wana wakomori si wakomori waza kweli eba ledu jalila engeri si hopareni eba emwiza shangawai raero wa mdunga kwa jejuru wapuliliensi hatu Wajoro hawa trao. etifuma ziro nga msikitiko kalelo ino nione mashababi nione na mashababa waulili wa wana hao waulili wa wazee wa hao waulili wa wajomba hao ike kweli wandu wanungu wajeunda waru masakara ila kipu haukami inukaya wanduka nansi ye wandu wakana kipu yansi
Unge mimi yo maskitifu madhiro hakika ya Mwenyezi Mungu mwana mafardini ukaya iba kweli unu wadihindi kama nule lo inu wananyasi walo Ulaya wajoka ngwa heyao vanu washemeza hao bisha owingi wa hao ujo urongo wa mrongo ikao kariele wa ukaya sijo wele wanai uka sijo uramase wa sonti pia wajibu batuli henyisiu iwone sokana mtiri ramase sonti tabaka msujwari rendeje na mrama sowa mezi mdibeu esiri sowa mezi unge mimi mwana mafardini ngamjuzi sombabi ya ukaya iba kweli lelo yenu mwana mkomori ulio komori utokunda maji utokunda mwenje utokunda unono utokunda msomo wahunda wana nyuho wado Ulaya ikawe mesha yao ngaendawe mesha ya usiku ya heyao vanu ya lato wakati wahe ya lato enerji yahe ya onesao ze tabu zile bawe mwana mkomori iba kweli mwana mkomori ulokomori iba kweli mwana mkomori ulokomori ebo ya toshinda ya sedie mwananya mwana mkomori ulo Ulaya iba kweli ngiyo haki ya udea mwana ulo Ulaya ya shemeza wa ukana banu aminukana ulo Ulaya hajuanisho hajuju santroma amadelu koamba sheba kweli ngari wanao daba lilonga zija lisubuti kweli lifanye video lijibu amakali mamaziro ya mrudo Ulaya ya ukaya ize kaundo wa shemezao na abonga we komori gawe banu kutusubutu shemeza zitambu ikaundo zungurao ewa nge mwanama mtukufu mwanama fardina mwaminukaya maskitifu maziro ikawa mwaminukana we uzione sana nondo ya uonesa upande wa aeroporo ni namni ikaundo wanadamu warwao mijo uyasukabala walandu walama shawala wanadamu wa saharuma amfiyo kawala Faransa ukakoli lelo inungu wa hemi kobayahe ubawani haruma kilometrage ya ilera tomaha na mratu kaenda saldatanti ikawa hata mbabiza shario kaziti eba kweli yejuku mwinuka tsubiriza kawaruni ramrihani ni wandu mlu Ulaya ya uka eba nungunu nga mjao mje mtsae hindi eba nungu unafiki wahanyu mwenuo ya ukanale lo inunga mjoka yabo mwambia ukakomori kesi hindu mbudi sene sayo mbaleze madiza hanyu mje komori mjaka msuone hahindu mbudi mjanga mrengo onai eba kweli zinuka msu jitumia eba nge mwanama mtukufu fardi haki ya angu au kami mwana mkomori ni wanese mbari leda zikaundo mwana mkomori eba nge yo wajibu ya angu njebano njenambe ukana mwengoni mwe maskitifu maziro zinuti paroza mba ukana azali hafano wamza wa siyasa hapano wanduza he wa siyasa nandu kakwelile lwa azali katina wandu wa ukana wa heye wa defande mbaye zinu kasi wanadamu kao watsubo na hanywanyi kazi mmuza mbano nono kana abanu manadamu yatsubo na hanywanyi timpaka kaja heye manyo kaunda nza wangalie o wandu embabiza wandu wa defandewe mbaye zinu wanadamu kao watsubo na hanywanyi ukana kwa mzima ya joshinda yambe evi namna ikaundo nloba nundongo wa omina we ya joshinda ya kekarejeza kalima zima hata kadundaru kadunne eba kweli hakika ya Mwenyezi Mungu ungo mwiso rarudia ndokale lo inunga sina raisi daba raisi mjifumo uka kweli emarudi yayo ya hahe dukende ya rudie ndi arenge manaba hamandaye magonzi hamandaye kweli lelo ino wajo wasitene banu bal hata wajihunde wado ridea sirilo banu wado deya wananyasi wado Ulaya eba
kweli sha haukaza vanu mwana mafardini evanu omwiso wa atu hinri evanu opozisio wajitolea wambangwa wanao nembaezi yasuma na zadi eba kweli inuna mnaje ma opozisio ukaya kasendo anzanangalie msikiti omu wahangu mwana mafardini kaya se opposition za kodoka ya kazia kodoka opposition amade zaraha ya parti kao ilona michi ya parti kao amango na wandu elelo parti kao de parti amade parti jua parti kao amade parti ya mwenye baraka parti kao ama ne Yusufu Muhammadi bana ne ya baruani ne ya karila ha ne ya buruani hamidu nwandu buruani hamidu nwandu wa wabdu sefu lelo kiki hajambange opposition evanu akika Mwenyezi Mungu nima opposition evanu sankiliza hanyu ngizo odufini mwazali evanu kweli sankiliza hanyu mwamba mwende msomo buma opposition evanu zinwankilindazi afukama sikitifu maziro ya jalelo ukalelo idumdungu onu wanazijana wambari wanomewa wenda wasoma universite wawasuli harumaza nisiza ulimengu ukakweli lelo inungu ajowa kehonsini mwese amri ya tusoma na mru jabelu na msaidie ani na mwonawe masikitifu maziro ya nuba komori alo nam arishiauro nga mwonawe masikitifu maziro amadaru lelo inu mru achu elewa namnacho ukalele mwana mafahari dini mwendo yasome harume misomo ya ulimengu yonsi pia yendira azihari yendisijinda ubi ya hundaze diplomu zonsi pia zao udifai namna ya udifai yenze ukakweli lelo faridini ngujo yake honsi ni mwadezire yatsutimizi misomo ya likodi yatsutimizi misomo ya ki stop ukakweli lelo faridini ngujo yake honsi ni mwangu ni mrume harumansi wa faridini ya misomo yae neze diplomu zae ya gamba hewa doshefu ngeka msuono kana mwengoni mwensi ya tuinu kuba hanu yare mabadziro ngamu amini ya ukaya mwana mafari wakomori watu kangwa ridungao nawe bahoze jodi kaundo udonizo yanuma sikitifu madziro ewenge haukaza banu ngamparo emarahia wakomori nam warensi wa ulaba wa hao no ujinga wa hao babanu ekipu ya mpira ya Salakanti yo kena uribadilisha maisha au ekipu ya Salakanti na rambe iri ke Dimash mfano rishindwa ewa ya kahura zemaliza tolwa eske ribadilishia rikundana na maji rikundana na nzia rikundana na mwenje maudu ngwarao ejuma eske nganyi tayari wa komori marengensi ya atu mrenge mali mziharamiye mzilatse harumati pikao kesi na mradi harumensi ya atu kana enge kipunika mradi mwananyasi wenda yare mzinga ikawo isi porteri ilazimu ekipu ya atu hatakesha wakawajili wani machi ilazimu warakuambi ukakarsure machi hiyo ba ngasi na msiba ruliliwa ni mwana nyasikao hakanza jaripitine kurwaji sha imahu wanadamu wanukwasi na mbairumbi waulili wa wajomba hao waulili wa wazee wao waulili wa wanao waulili wa mabani hao waulili wa wanashawao kwasi na mbawa katenge uzima wa paro wanesa utukivu ya ukanatia eske banu wana wakomori wa ekipu ya Salakanti wajihansu kanabanu warao machia kipu ya Salakanti sha hena msiba ujogiria
mwana mkomori bani hao au mwana shewao izosi za hao ngarijoisi sao kwezi watukufu wa Komori karijamba ngarimenyawe skipia tena kanti shayo wajibu wangu amanda siri juzi sokaya ejau ebanu mwana wakipu mwanansi mkomori uruharu meki pesa la kanti siportori ya jaya tsinzwa ya chibulwa na wengo one hadisi eba kweli yo haki mwana wa selakanti ujueri ya ukana udaze uke kuonesa mba utukivu uke kuonesa mba ulanifu eba wo maudu ngoli ndo supporteri ndo vende ya uhimilie yawange amwamenukana samahani ni kazevamu bamwelokani jokeru wake mndu wasaya yanze yanjuye mbabi ya ruma made kaundoloni yo ngenga mtao sama wa Komori jamu mtao sama wa we ukaya njahula onjia ruma live kaundoloni yo ikawajibu ni sojani virembabi bangelo utaza sama azangu ikatsiringa wakati tsiringa ya wandu wakati au ikatsirongo wanai haruma oanele wao ezahe eutsunele wa ikatsirongo wanai lushawiri lahe sha heni unelewa ikatsirongo wanai ngani muombo ya mtsai sama zangu ewange atanda yabo mwana mafarini kakusina za unenjeziza kakusina zo nenjeziza mjoka za vanu kaga unazonenjeziza zuza maraba meji rishi ya rijibi wa wandu wa ushili ya wa shukuri ya kabisa izo rijo hummeani ya basa do paro wa Komori wajeritanga nyihe ya uka wajeni wenji wakaurambiazo ya uka nyinyi nga mabao azali mrumwi azali kamtumanza na si aina mahala rodo angali ngartumu hundamu mpara arumweze shughuli mpara arumweze majilisi abasa mrenge mwana henga mumlali kaono mpresente haina bahano abunge inu fursa nku omjibu waho mpara unu iliwa jewa unikana ashe kariti azali garjo fanya mafoto ya twakura garjo uonesa garjo denonse ezembi azali ya renda pia ulemengu pia wazijue ngaromba mungu wake majournalisti wajohu uja wa unese ezadunga abo izorongo za kidwamana zilomuoni shangaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike etawfiki lingosi bakabati dwalimu la bakida hari haina dwalimu ngeno mwiso wa hahe ngaromba mungu iko mwiso wa zaliba wa ukurubia yabo izorimea oni dawe ne jama dawe do ujuliza wa Komori kamili haina mahala wali yo ya ukana wa Komori wa deside wa juhe waonese ulemengu abo mara samani mwanama fardini endelea kwezi wajanele sana hilo wa Komoringa mzo sami banga mwaminukana tsiringe wakati mwinji shabu wajanele sana hilo wakanele sana panda mwana ndo kaya mwanama fardini ngamina maskitifu majiro kaya lelo inu urisambilane nrabu lelo inu sina ujua mimo hatume mbajua mitsame naam lelo inu kana lelo inu nende na tola iroho nemba ezinu naam ikelelo inu ngabo juma ya hona haramu wanu ndo swali memba juu shabo ngare ndo ndera hunde barengo magoma varemwa shaulila varudiwa hezi wa jimbo la taifa na hezi wa jimbo la Badru Alaina ebaske kweli tabo memba juu eba kamjajibi wanumtolwa eroho ya desire akaya karma nzarangali wananyesi wanzuani managa josu mutiri brambe ali besha tipia shaiwaji burambedo wanzuani kalelo ino unanyesi wanzuani wakoza maaminchi wafungi wakeka mdanza wangalie kabati wangu wa siasa wadoharuma shivaya shakirizo kasido wananyesi wanzuani imafisha abantu kweli uwo mnofu wahe ibahati ni mundu kaya lelo inu uinza shonga wanu kwa junzu wanu waje wareme wa magoma warudi wadotidwa hanfu wetulwa maflueri elera ndiyo uyo mwengo wana robo mbili wa hembaye zinu sheyo desa mrudi mwendo mwekansu omabangweni mwamba sambazo lumiwa salami azulumiwa bubusha azulumiwa eba kejaja wakati ya uwene kukana sambia azulumiwa na salami na bubusha
nando wakati mwabidi mparwa aeroporo ya Nzuwa ni mwambe karisu huja basi do wakati wakabidi mbanyu weitsangu mwende mawavulizi zeto ohu mahala nikaundo walio mwaone sambari wa utukivu baba nukolile lwenunga tuka unesuka wananyasi wa Nzuwa ningo una utukivu yaho wananyao hau baba nu warengo wananyao wa wabadili na mapesa akawa nuzendeze tuwabi ekaundo rilonizo lilo inweka mimi dezireti lalwa hitwa ziki wangu embaye zini joda honi hatu jambanga jao harumatranga sha wangu boya nikiwa dan 10 milio au 15 milio changurudia hevana yambe ukaya abona msamani msifanye mandamano msiwonese utukivu baada ziresi kana uhe abo juu parce que déjà ngono kambe 10 milio ila mtu kwenda yape msamio hani badili na 10 milio au hani badili na 15 milio yanu maskiti fumaziro kana ingele swala lilio arwemi jiatu haukanga muaminu kaya wa mitsami uli wa uliliwa ingewa kubalukawa uliliwa mwana hao yakawafai gam aminu kaza likajabidi yende mitsami uli bal hata yajiunde ya ule mamagoma ingari kubalukana hamadagazo wananyasi wa ikoni wahele ukoi hamadagazo mwana mwikoni waimaudi lazima ke raisi hama lemwenza shonga woi ya humu aminu kana wa ikoni kejabidi kiaza li yendi ikoni kejabidi lelo uziwa ni bari kabadore ngomba mbajingu inomewa wahensi wadiwaze mwananyasi muziwani hakadha wakadha harumimi jiatu ibakisha jau koka jiatu ngarjojwa hurwaya rudiri badiliwa na mapesa hakainde sistemu iliyo kaya mimi ngami na ushahidi yamrura ka uhadisi harwale swala la emenyi ya lila hanambia ukana wallahi rijibiwa mimi sijibiwa pasuka mina mjomba wangu ukajaka urangalia hodahoni baada ya afa share ndiri rengeze rikalizo mwanamsho wangu afanya ndongo mimi sirengeze nuswahe pesa yote hulugari lele gari tsali ngono le gari nilo linu mimi sijibiwa wa mjomba pia filiaru mwae menya bari liwa yodi daraja rahonra dukamdunge tayari mwana shewaya hausu kiwaya ralwa hitwa nembaye zinu ikamru hende aliwa haumru halikuwa toma ambahazi mdunge tayari ya ubeuha mwananya wikaundu ya ralwa hitwa nembaye zinu ewange maskiti fumaziro mwana mafarin chairini kazebanu na huwa komori tuhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tarjona na wakati wa sasena marhaba menji kaka bati ulona fikra akamhimu diodo humjulizani shatongeza no mahala ni mparao usu historique hunudo esali wikayao meeting ngejo ufanyishiha haruma l'hoteli inu watukufu inde reception ya l'hoteli ya nouveau teli inde l'hôtel Kayonge Junda au 34 avenue de la Porte d'Anière. 34 avenue de la Porte d'Anière. 75-17. Au 17e arrondissement, Paris. Haou Mriareme, Novotel, Paris 17. Novotel, Paris 17. Harumasa nane, emezikume, yaho, ntokomea mwezi wa janvier mwahaziwizili na 20 na dadaru ngejoka le 10 janvier 2026 derijo wonana homahalani hunu wadzima namze wa hatu Ashirafi Said Hashim haina ujo hunda fursa hafoboa mshenzi woi eroho daeno wanaharamu wanu basi mimi ngamdogomia de usoni mwa Mwenyezi Mungu na nyibu wa Komori ngamjomilia haina huruma ya jona bani ufanye ikanga mjoshinda babo uode mru wanzoensi ya hatu nana ukana ekamze wa hatu oi hashindi hajulizo ule mengu
Hafanye za lazimu kaba ya duka bahinga rujo umimilia. Au ke mhima tungaranzo mna haramu wa iye desahe. Mnyezi Mungu yarereye. Naichana. Mme. Haumshe. Haumro mduhasi. Ujo kana irumbi. Ujo sikinia. Ujo onahaya. Ujo na Mnyezi Mungu. Ujo juweza lazima wako mori na domtsanganyiho. Rifanye sharia. Rirejeze mali. Rihukuma wa ridulumu. Enti hatu ikejeze enti. Hiyo nda ilaweka yao. Warenda na iwajitwe. Watawe emafujari. Waanzimie ya ukakwa na ubaki harumeze mbizinu. Au karamba innal hasanat yudhibna sayiat. Eze njema zo bangwa zembi. Shamri atike arumwezi harito hajamba ge opposition harudi hadaza katina nuga zifanya hao na bobo yakahula hakaujibe no fanya hizo akaanza hajao no hajafanya kartujo balangenda sia ukatindasi beka ingamfikiro kartujo wa Mwenyezi Mungu kujo mbenuliana ujo kanza ajaru meeting naje utojo kahanza yatitungendrabo hamba shabande mahala bomtukufu Muhammad Kabir dauno wananjo wale yabo Yusuf Sulem adimba Mwenyezi Mungu atukauribeni ulio wanafiki mtendeo la kartuma mimi arwala mercenaire arwala yanta mzungu arwala yenga mzungu rijoji biwa engeri kanti mimi personnellement tinde mzungu tinde mrisi tinde tijuante tia haturi kema independent haina ngamanzo unereye panoseleri ngamjoni kawana zifi ngamanzo unereye jao ngamjoni kabwe ngamanzo unereye jao ngamjoni kamtanga Shabanu emana mdia tapeo a gauche à droite warisaidie o maadui ya mne adui nenusi nue desayo iliri ke wahur rike libre rikono watani ya wahatu abunge yatsongeze mro yatsoda nguha ifori mkome ifori mlise ifori mrongoze mi ujwa ubewa ba unité de spécialité hangu wala minja soma siasa shaharu mamami na nendwaru mabwana ekati padepidi au jindu la twanribulo abonga bina zinji na soma ngamina ezibutala ngamina zema kringa mine bashuja ngamino wedi ngamino wa wanafiki ngamino wa kweli ngamino wa stahamilifu inde mani yabo kwele leketi propose ndongo ngamtaba edabo usuti edabo kabiri edabo mdukata he modeste ho aminifu he jitihadi he namna istena zina ngabonjwa bahinge jo fesa kulesheka dawo erutotokana ralinsano utangozi rongo na ubuli azali ngena ralishivi ngwamboka hibi wewe gori hibi ralinsano na balanga malaka izo pia risari zisomo abugabo Mwenyezi Mungu ojuka unika we ajuka hanza shaho wana haina babiri joka nyonga ryo witowano riwane izo Mungu ya hamba ukakuli Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha ya jani kwa ajuka hanza watanzi wal mulka man tasha تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يدي وجوكونيكا yezi wayanza ushahowana yora ilinga minamuo ifoni wane bayamba ukana wano yeti sawane utsuwana icho desha tongeza lelo na ranti ikoni na ranti bambao na ranti mitamihuli na ranti echwa mitamihuli nione mndu mwashidi nana yekatinda yeti wono mndu mdimani muamahame mumbajini mumhambu mumtijinda huvi kangu fanyeza lazimu ba wallahi ngamjomdunga shantina utwaba paka mndu mwikona upaka mndu mitamiuli hawo ide mwana hawo yoni jua mibainge zinu ijantwa mineke ngamjoranti lo tranquille harumo wandu na wala pizza harumo wandu na baba hinga mjofa bangusha kama na ujo mahala ni bana harumo wandu na bawi sware ndao no iliwa juwe anunga bwana rafiki zinu kufuru manu jao ashe inti objectif wa kufuru emi kama ndo indi kama mtonda zilwa zizo ni tabisi banemana ni denoncer we namna inu habari atifikiria ukana wakomori pia ngwajoro mfanyia kwezi mama ngofanyondo ifo habari ya munde mruya mami ukana banwe fujari bangori posheo emdumaho linukatili banunyi wezi ya hisi sheika sonti pia kutinzwa zembuzi no remi atola albadru alaina ya kukana uparjo change ifo ya munde mruya mkenti ekaka tunde mamzinga ya mpashe hitwa shaya mwabie bakaulu boko ewe indwa bimoda honi huni ya trenda bia fahare za husu mwana ya zalwa Mongoli ya tuwarenda rambadili waduliwa wando wa mitsuche wao
inde serse uye do atweda wa ya fahari sha ewe yazijuaje mrulo pari lilona maha titiminga vya tura rabo nsijubana yabo izo pia ngeziwa deturize oze fikira haina ndugu za muoni zichiri jana wa walala wende salimani ya itsandraya asibabu embaba ola ya hafa azalie do Tanganyika da kautoshonode emndumshe wa embaba ola hafu jana azali hawalala hende salimani ndimwambia nizoma abunge watukufu Mwenyezi Mungu kujomnikani khairi tijomea ni ho tukufu wa hanyu haina mtimadani ya publie babonga bwe wanafiki ne maadui hata serse wa wajojo opwa wanu na mwene makaze rugo zirwaje mfomoti na mwene mwabetsi jao wanu ola jao langu negosie ola katindani jao no iliwa sabote e meeting haina mahala ya kuparo yoheda lelungu paro wantu mtukufu Yusuf Malika Laurent Désiré nyo watukufu mbia bonyo tipia haina mndu tijojibiwa ba karja tumna ndo risaidi yake karja wajulize zari hunda no karja hunda wandura wambia akantu enda digital mwana saliri jibalilia leo mzee hajivenu wahaba ifo ulemengu azijue eze ndongo za dungo ntini yabo izo garomba mguzijiri shamti karna ujawzamba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wa al'afa minkum wa shukran.